Ulad buha panamna namauda Yesus Kristus. Para balde kawing igi ati ta acara pamering ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang. Malakat habayang. Ala ama maingu taawang majaga. Mauri rahibiha ya karahimadi yaga manya mahuhu anamu bama kahuru kurada tahagamu bama paoha pamalang ya ngaramu. Buhang meka o mauri patingi rangu ya nalipulungum. Woga makanam kahilu rangu raihi dan karakapiak na nyema bama rangu ya napulungum. Woga makalua kama maka bam pahalaku ya tamurukuma. Mula nemur Yesus dia kadikanap manima. Amin. Ulda buha na renungan dayai tadi kia walung ta buku renungan wasiat na judulna kahuru karada lai mauri Mazmur 22 da bajar 25 lapa tilumbul hangi na papatada da dia kadika na bajar tilumbulu na mawina na lingna lai duna na panakabola ruta baba bolu dabana na tau na majaga ati na tapintana tahagana na panakapubulu talairu bolu dabana na tau na mapurungu takubur tanah ia kana tau nama dato mangu namurkuna Mazmur 22 da kawudu tilumbulu ulda buha na Kristenu ye na agama nama dangu tadana na iharika patadawaide na limara kuni mor Yesus wana papuru balinya na taurara walung tabihan di kabalu na manwolu takrejhawangu na patadawaide bapa madunya na manumuda na wei na patadawaide na helu dadi bali yaka na muruku mabuangu tadalu kareja ka na dangu yala na tada na madidungu na dedi na kawanaru na panewi heguluna ay jalanya pa na kahuru karadat hagani mori ala na mabiha madi na pabaca data lakyai na pe Mazmur na pangerawai nyai ala ba meranau na makai ba jerak bali na mamailai duna yaka na tau harui kika manga na pangerawai nyai ala bahama tau na tau na mabiha na maing biha na madang tau na nama pareta ya haingi padau tahaga ni ala nama hama tau na nau bulu dabana na tau dia kana tau hobung nama jaga atina na kahuru karada tahaga na dang kana peku penya baduna nama biha madi manga kana peku luluk wainya ta ubuk murina na kahuru karada dapat kaliwai manya ta gereja Protestanu taka dapahai rumahnya natau kareja nama buhang pakahuru karada walung ta Mazmur na pabaca dayai panamu nade ia kak batalang habayang kaka lai mauri biha bawai ngulodu biha jala bangudu palibang badedi ia kak bapanyu kawai kabakuda taka perai raihung na ati dakana kahuru karada batalang habayang uda amin. Malakata habayang. Heluyaga menyema huhu anamu bama kahuru karada tahagam o mauri. Manga meka patingi ranguya na lipulungum. Naunam kampamula maduga meka taati manya mahatau-hatau. Kana pikut di balang tamurukuma. Dang bam habayang kakali au mauri. Na ati makana kahuru karada tahagam. Di mapato makanya kana habayang umaya da mula tutu tajimama. Takamula na panamongumu nama bakul lenyama. Walung taanamu Yesus Kristus. Amin. Ulad buha tidnaw na kana renungan terakhir na ya. Abi bulakinya bami like subscribe dia ka ban pabarinya ta ulimi dia ka tau minauka manga mi kapadi kidum bami wewarnya na Injil
Niami jika na jika bi. Maur Yesus na wagi may meringrehi jika way malalalanga.